Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. UMDC jangka umulong Modemai constituency ubat Jesse Suyam ha ka khanyo trik ubanai kela lingkot arajar arpuar ula play pat ba ye ka community hall com youth training center jangka dong perdi snong kabadan ha ka snong Modemai balasna ling ba ka scheme special assistance grant jong usnam arajar khat khandai arajar arpo ha ka jinglut ka ba ar lak tingka Hagajing play yagani gaslam ajing hikai la saki lang da wehesh nong uba Joseph Parish u chairman jong kasnong Modemai uba Emrisk so kinongkit kam dong kinongkit kam snong lembat ki pat ba jong gani kasnong Jadi usketri yung firma Emsu o Sherman dawan gi pan di rap ketika kecil kam yung kinagadong ngayro ay gini he Marpo yung gitingjok ba na IM kami to kita. Nado yung kapuro la lutin masnyaw na yala ayo kramo kad ba wala. Yung masnyaw la eu pli mo blok tigi mo riamo kad ba kulang eu ni. Pero terpantang. Mulai eu yang ay gamet ko patya saja pada pergi jam tiba tina am ko chat guru dia. Rekat la unjuk tu dah hiki ikra la am office la am kam la jom kam snong kam dong Andre emo o yoblai rekti timun tidiang yung tikam kacnong. Nongkong il ko buram ni kacnong. Wa ari tikam kacnong. Bon gini manbe yang pergi dong setiap. Mboya klam ni tem to ya sausi emi kat tu ganul bolai. Rekat kedong kacnong man ko pergi dong. Marjo ko ngala e ko buram. Gini ko buram yung ki to yung. Nongkong ko buram yung ki kacnong garai ko kedong. Aden udah penjok hina. Kat iwayo ni tai. Wan ra aka Kam gadang, kemani kami kon yang gadang, dan ada yang penyen je gini gayung. Sitkut, gayut training center yang ka perdisnong, kalau pun MK wani bentai jeng MK yang gadang. Ni bentai bahai miat, kami yap kam im, kam sengau bah, wani jeng MK yang gadang. Daduk mentu besiu ini gerbon. Kalau MK ektino siki, ni bentai pun MK yang gadang. Dia ini gerbon, penyu ni besiu dah ini gayung. Ubi ucut yang ubi, awai kan, baru kita jingkat tu yang kadang yang belum ini.